Umunyamakuru Oswald Mutuyeyezu uzwi cyane ku kazina ka Oswa Kim ni umwe mu banyamakuru bakomeye mu Rwanda uherutse no kuyobora ikiganiro na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane 2024. Akaba yarize mu ishuri ry'itangazamakuru n'itumanaho rya Kaminuza y'u Rwanda, bakora kuri radio na TV10 mu kiganiro Zinduka. Ni umunyamakuru ukunda gutebya mu kwamamaza, akaba akunda kuririmba mu njyana classic ikunda kuririmbwa cyane cyane mu Kiliziya Gatolika. Uyu munsi rero naguye kuri imwe mu ndirimbo yaririmbye yamamaza ikigo DSTV. Nahise nibaza niba AI idashobora kumurusha kuririmba. Intego y'iki kiganiro si ukwamamaza, ahubwo ni ukureba niba AI amaherezo zitazatwiganzura mu nzego zinyuranye. Numara kureba ikiganiro, twibagirwe kutubwira icyo bitekerezaho. Twibagirwe kandi gukora subscribe, share ndetse na like. Nugira igitekerezo cyo kutugezaho, ucyandike muri comment. Koderi guhama shusho meza y'uruyemure idakangwa n'imvura cyangwa se ikibunda, idakangwa n'imiyaga yitonge. DSTV ubuni yabo bose.